od samog starta usevi u odličnoj kondiciji, što možemo vidjeti na parceli do dana današnjeg. Uz pomoć Sistive smo uspjeli da prvi fungicidni tretman odgodimo čak do 25. aprila. U početku smo bili skeptični, međutim došli smo do toga da nam je na svim parcelama prisutno seme koje je tretirano fungicidom Sistiva. Vrijeme žetve se bliži. Rezultat je odličan na svim našim parcelama. Nastavit ćemo da koristimo seme pšenice tretirano fungicidom Sistiva. Po predlogu stručnjaka iz BASF tima uzeto je na probu pšenica tretirana sa Sistivom. Na ovoj parceli gdje se nalazimo je deo posajan sa Sistivom, a deo sa drugim tretmanom. Zdravstveno stanje je bilo očigledno od samog kretanja vegetacije proletos u korist Sistive. Zima u ovom kraju je bila prilično blaga, međutim hladni dani su se vratili krajem zime, početkom proleća, tako da su mnoga žita u ovom kraju bila žuta. Recimo ovo iza mene moje žito koje nije bilo žuto i smatram da je to, zato što je bilo tretirano Sistivom, smatram da je to to. BASF. We create chemistry.